Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Dagiti songgo ni Dr. Doming. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Narigat yagsa sa ula-unay. No may papan iti kabarbaro a presidente. Tanumangag dagiti oposisyon, adun tumanen ti masauda kanyak. German. Ibagadan tumanen ang napagklanak ang maka PBBM. Ken mamati ka dagiti fake news, dagiti vloggers. Adaya nagkunay ti kasta kada kayo. Adda nga rod, nang runay di kalkalpas ti eleksyon. Anyan? Nagtiks kanyak. Ket babalawin naklaunay, taawan lakad nagistorya ket may papan ka dagiti Marcoses, no saan aday di apolakay ni BBM nga anak na. Pudno lakit, di iti bagbagayaw? Pudno ken husto, matikunak. Di madipay sa una. Ket may isa kano nga Ilocano. Ngam, di na imbutos ni PBBM. Anya? San kuman nga mo? Nanyalaunay ti kagura na kadakwada. Dahil nga rin, saan na makita na iti kinaimbag anak ramidan na di apulakay. Ang kiti, nagiti may pababasol kadakwara ti patsinda. Nga awan pa'y napaneknekan. Ay, judgmental dalaunay akunak. Nakamulagat dangem sanda makita ti kinapudno. Mako na lang matakontra wano oposisyon da. Wan nga rod. Ngem ita, nabit pa'y laeng. Awan pa'y makatawin na. Ngem makita mo nagiti napinta sa gapuanan na ken plano na. No, makita. Ang naging bubulsag ka, saan makita? Nadaman makitam, kat mo abidot. Wano parwaram pa'y kit din abidot tira aramidin na. Dinaydayaw dan to pa iti dinarayan na General Assembly ti United Nations. Yung magdanang ibaga 95% kano karag iti delegado ti Pimanaw wano ti Macder sa Pimanaw iti mangrugin ngagbit ni PBBM. Mamati kamot. Siyempre aramid mat dagiti opposition vloggers dayta. Masapul nga aramidin da dayta, tadda siguro sweldo manipot iti oposisyon. Apay nga nga takasta? Kas kumakadag itay nagrally-rally ijay ide. Nya ngay, kas matlang iti bagbagada mainstream media, at dadag iti bias da kano. Pasiga kontra iti gobyerno, manipot pa'y kinipasado President Digong, pasiga batikos,
No kastalat na ti ugaliwan no kababalin tayo. Adayaw ti panagduruas. Anda ka mo tugaw. Wen kagawad Domeng. Nasabat ko ni chairman ket naibaga na nga awan kanot kaduam ditoy. Isu nga imayak man. Imbagla kasarsaritam. Nasayat ah. Nay, apa nga papusam tabuksit mo? Mapugtwak sakit day, ti pasimudaag day ta. Noon yaman day ta kagawad. Amangan no pod no. Just ka. Di mo pala ibaga adagos. Atoy, ingka gumatang iti tinapay. Ken agdadang kantumot iti pagkapita. Awan kagawad. Oray may mais tati kagawad no kas kada kayo kagawad Domeng. Agpasablog pa ila. Awan pod no kagawad. Ket no matuloy to eleksyon no December. Sikat ikampanyak a chairman. Mapana kondom, urayan na ko ni Nanang. Italang maran na mapan kayo iji punirarya. Wan nga rod, nagbakasyon nga mintay sekretarya, kan adagamang ti insurance akasarsarita mi kan nananang. Kasta ya. Wan dom, kan san laday ta, mapan kamin to pa iji munisipyo, tada si kasuan mi maipapan iti business permit, je baro ang negosyo mi. Iso ah? Ni, mapanakon ko nakitay ng tungtungan nakmatan. Ha? Sige, ikat na aldawan. Bye-bye, Dom. Ay na. Anyan ni Rosa. Kanayon naklaasa sa iren. Panang sair adinan samot ammo ama sa sairak itikas niya raramidin na. Agasam. Pakataktakan na launa iti panakisarita na kanyak. Nukas na nga da papanan na. Sapay kaslawan na nyaman kan kuana no masairak manusan. Ay, oray ta sana Shakti officer of the day iji barangay hall. Dito yaklatan balay. Ilat ko kidi. Ura tawar manan katwak. So, free. Ilidap ko nga muna. Sabay nga surat ako iti sarita. Makareng-rengemot na maminsan tagdudo mga uni na ito yung nakakonfine na pasyente. Ito yung veterinary clinic. Nagbali na nakasla musika na ito nagdudo mga uni. Na ito nagdudo maadingwan na nakakonfine dito. Ay, hayagay. Kasla musika ko naklaro na. Ay, wilat ko man pala nito folding bed. Multipurpose tayo ti ang folding bed. No daduma, agbalin atugaw. No daduma mait, makaigabsuunan na iti may sangpot a supply dito yung clinic. Sakbaya may simpa karag iti open cabinet anay tuding a pwestuda. Di talaga nakaisang ratan na. Dahil pagiladak no kastoy na makatugtog lepak. Dom. Imay ka ba dito klinik? Kunak no, malmalim kayo kaninanang hindi po nirarya. Saan?
Nagawid kami mutla. Oh, apay nagadun sa pay lati naka-confine a pasyentem. Agsakit pa'y dagita. Saan nga amin? Nagdudumati nga po na no apay nga adda dito dagita at tarakon. Oh, apay manay. Anya ti rason ti kaadada ditoy. Titala unay nga aso. Pasikig ti panangkita na kanya. Di mo pagtripan dayta, ta sakit na dayta panagkita na. Sakit ajak kabalan nga agasan. Ala, anya mat asakit dayta. No tao kuma, cerebral palsy. Anya? Tinigat na. Ipaiwan pala di akin aso ta nagtur ngamin di Hong Kong. Awan kanot ni makaano sa mga paka ni balay na. Ay, kaasi kamat nga aso no kasta. Di ka nga rod agkusikusilap agkasta at amaday. Agmalas ti negosyo ti amom no kasta. Milagros! Milagros! Apay nga yan pa Milagros. Tap na maturog di tabay na. Agkaturog dan. Awan ni Milagros, inla ko kaun. Ay, apay nga itom. Kay kahit ka buy-buyan day nga aso. Inlakom. Awan may gata nga kanayin ni ti karin na. Imbag ko maano, mga ni ti kilaban. Saan mo ito? Nakapilpili ti kanin. So inla ko kung itinamnamak ang makaitad iti umisaw aparakin ko na. Unay lakit din ang naggagat nga agtinag tinagam abulong ti kay nito na ya. Ay! 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 Oh my God! Rosa! Di kag batbati. Di kag batbati tadakas. Ay! Anyan day tasong ko. Makakigkigtot. Kasla boses ti tao ti boses na. Saan lang agbalikas? Hoy! Bakas! Anyat problemam? Nay. Langgong abakas. Agsala-salakit din. Nigata. Ay, nagkalasan day tanga itsuram. Kaslay nga gara na pa'y nga imas nga ati. Ay, dumeng! Umay ka man! Dumeng! Umay mo kita antoy bakas mo nga galot mo dito isang ati kay Mito. Uy, langgong ka bakas. Apay nga sarang-sarang mo na ita. In kay murdong tisanga. Kumadayo ka dita. Dita. Agkumag ka ditan murdong tisanga. San kat ngagsala-sala kay ti batog ti dalan. Naglokan. Kaslam muna matimautan. Nabainan sa tilokaw. Nagmasngad ng paisaw. Ngam, inapot na matkid day, nagbaatan ay tilupo na. Ay, amo na nga day ti pakaungtan na. Iso nga inapot nan tapno saan makita ti sabali. Ay, adaman pakas daawak launay di tadom. Anya? Day tauni na. Kasla boses ti tao. Saan lang aming agbalikas? Anya? Wan. Kasla makaawat iti sa usika. Amin lamad madlaw mo. Ang sabagay, makaawat mo't agita ayop kay. Nanguro na tabagas, wano sunggaw. Kat nung dagita ka na anambyag, tinagkaw na kapulyan tayo tattao. Sanaya akas tati bagbag, anag tinagkaw na tattao. Anya? Istorya la dagiti babakat kinlalakay idi ugmaday tadom. Kunak no mamati ka. Agmay santumat ngamin nga ingkawar mo dita. Isong aburido Bayam ta mayadayo mat basit iti partner na. Agpanating ngamin na dyan. Mayat mat tanang yapiring ka dita balay iti pinagbalin mo a veterinary clinic. At least, dan pangikonsultaan dagiti kabarangayan iti problema dagiti dingwanda. Napanunot kumot da ita? Dagiti launay baboy, Dom.
Sana napintas, ti may laklako a baboy dito yung nagbugsutan. At dan sa kurang kadagit ipakpakanda. Mamanto na niya kiparikot na iti tarakanda. Masapula na salunat na iti dingwen. Tapno sana makapadakas iti salunat na iti tao nga agsida karang iti karneda. Adda may singasing ko nga ramidam. Tapno ada traksyon iti sungadan ti balaya. Anya na tatatang? Dagitay bakasyo ikawaryo dita sanga. Uray, tawan mo ti pakaisagudan ti kawarda. Mabalin na ti akikinamat dita. Ha? Ay, ibolos ko na tayo ng tatang. Ya? Ay kasanod no pumanaw da? Experiment. Anyang experiment? Bili naglangan ng itibakas na saan da pumanaw. Experiment. Dito mapanagnagak no makaawat da itibilin kung saan. Kaya't mo asawin? Makaawat da iti sao? Mabilin mo ida? Subukak nga ron idatatang. Pudno gaya, mga datarakan ni Doc Doming, Rosa. Si kamat gayam, Vivian. Juan Rosa, lumabas ako, nakita ka dito yung arubayan niyo. Wan, nagkaraidak man itay kadagit hinaragrag abulong ti kay Mito. Dapat igam mo asinapa da saba. Itad ko nga roda kananda. Imbag pa'y dagiti bagas ta da sabadang da tao. Anyan. Hanggang dagito'y nalabas ti loom da asaba ti itad ko akan ng dagiti bakas at arakan ni Doming. Nene, umayin, Rosa. Tay bakas ni Doming. Anya ti... Ay, umayan tay bakas. Ay, inagaw ng ti saba. Ala, taray ng ti saba, Rosa. Ala, inagaw ng ti bit-bit ko asang asapa da saba. Asaba ti pag-aayat da akanan, Rosa. Wan, basta makakita da iti saba, ay sos, an nadamlang tagawan ta. Bulos da ka day? Saan? Nakabulos day jay, Vivian. Hay, awanain. Inagaw yung may sa abakas, di sa ngasapad asaba, nga inagaw mo lang yung may sa akin ni Rosa. Ita, pag-iinagawan da, nay. Ay, apo, ay, naaya. Anan nga ikaw rita? Ay, sanda nga ta pumanaw. Saan siguro? Basta bili na kita. Agasawa na kita abakas. So, saan da nga agsina? Agtungpal da nga ta. Sanda nga umadayaw kahit mapanday ye bakir. Saan mo't nga ta? Nabayag na mo't dito. Nanya, giti nakapampanunutam ngagtarakan iti bakas. Tatang. Engem sa bagay. Hanya ko mga rod kat awan mo't anak yaw. Bali na kita na bakas ati pan nakaanak yaw. Apay akas jay pay latim pa kami jay manugang baw. Nasa airmut Pudno mo't. Anyang rod ko matidakas na. Awan anak da kan Rosa. Gadi dagijay na bagas ti pan nakaanak da. Anyan. Kisumot. Di no kasta. Kaya't mo nga rod adag jay abakas ti pan nakaapukaw. Sus, isan mo't ka na. Pagraramanak launay ni ti apu ko ano kasta. Sa bagay, ada na buyak iti YouTube. YouTube sa dayjay. Ada babae nga dataraken na at talo abakas. Ada nga rod kasta. Imbes nga ubeng ti tarak nanda tao. Ada matagtartaraken ti aso po sa kananyapay dita.
Imbis ko mga ubing, tanagado ti ubing di nga awan naganak kadakwada. Wen nga road. Mama, kunada pa ikit di ah. Hey? Gat dagijay mo't bakas ako nak. Binadwan na ida. Digusan na ida kanuan niya pa dita. Igatangan na ida iti kawas da. Ay, apo aya. Adula amin. Ngamnoda kita. Ay kat. Masasayamat lang no bulusam. Tamapanday ti lugar ang nakaikaryanda. Ti bakir. Tauray an-anwam. Bakis dan tulata. Nagodong ni katugangak. Sus, siyak ka di manan ni ti barangay hall. Sakit awan pa ni tanod ugok. Ha? Hello, Rosa. Apay? Dom, di mo't bulos dagi bakas mo. Uy, apay ah? Awandan, jak makita idan. Anya? Mapugpukaw da, Dom. Ang mga nadadala dita? Tangadam na ita pinunti kay mitaw. Ang mga no kimalay at damot dita tuktuknan. Sinapol ko ida, ngam awandan, jak makita ida. Napanandan nga eh. Ang mga no nagtatalaw dan Noong napandan ni Jika Bakiran. Bayam latay da, sumangput dan tao. Anya? Nagsasaw ka. Kasla tao, nagiji mapukpukaw. Talaga kasla tao na gijay. Bayam ida, sumangput dan tao. Sige, makamuka. Bye. No sana makita ni Rosa dagdi bakas. Napananda ka eh. Sa bagay, agasawa na gijay. Saan na basta pumanaw ta nakairuwaman na ni jay. Angam. No saan dan ngagsuble. Anyang orti mabalin. Napandangatan iji bakir, ako na ni tatang. Mahimbag tada kayo, nanang. Mapukpukaw dagiti agasawa bakas ni Dumeng. Bakas? Nanang. Kaslawan ang nyaman na kankwa na itay nyawag ko. Ang masigurado nga gaburidon tumatladay dyan ton sumangpag. Apay ngamin nga bulos na. Ay, amok pa yan. Masurunak nga rod to manala pagririawak tataray da ataray. Anya? Apay, mano aya titarakan ni Duming abakas? Agasawa. Agasawa ga ayam. Awan sakit na gijay. Awan, nanang. Tababasit da gijay abakas, idiintad tigayam ni Duming at tagabantay. Pinadakkel mi. Ay, masurunak kun. Agasam, jay matlanagan anaway ti bakas tinararamid kun hindi kalman. Anya? Apay, kasla umbay nga paan anawa. Nanang, ay na, nakarkaro pa'y ngam ubing Kaslak la naganak iti 5. Kasta, o di agyaban kay tataawan dan ako na baka ginawa ka na. Masaya nga nakmetlaang no basta lamapukaw dan. Sapay kasla makaawat da iti sao. Aramiden da nga minti maibaga kadakwada. Mabilin da, maibaon da. Nanang, dungag da iti bilin. Iso amay ka, waak metlang arod. Nakipagtanod kayo mat ngagpeso kagawad. Uy, ngamin, sa anak mo lang makaturo ng pampanunot kadagiti tarakin ko asunggo. Uy, nasa una chairman ni tay. Pimanaw ka no agad dagi jay sungguyo. Nabit lang ang dawag ni Rosa. Sure. Hello, Rosa. Dumeng, umay ka kumadarasam. Apay? Dagiti bakis mo. At dadagay iti kwarto takit sanda akay ti rumwar. Nagkumot na pa iti ulas iti kama. Anya? Ay, salbag. Salbag bakis. Salbag.
Ay. Anyan na dya tagtagainag. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.